Hah? Bawa doang nih. Tahu keinget ke masih. Ah, masih keinget nih. Waktu aja sih bawa ke Huy. Kayak 2 3 4 5. Kayak 2 3 4. Nih senior tot main nih. Senior pematang. Nggak boleh sih. Jangan ke situ, nggak boleh ke situ. Marah. Boleh tuh, boleh kakak tuh. Ajam tuh kita adik. Tuh, boleh dekat ajam no. Nanti, hah? Oh dulu, keingatan bisa gelenan nih mas ini. Hah? Oh masih renung. Oh masih. Oh, ada benar. Oh masih kencang. No. Oh nih musuh nih kan no. Nih no. Kuat no. Kencang ini. No musuh no. Ini jaga. Beli musuhnya nih. Apa arah nano nih? Rumah. Kanci. Oh, taruh rumah. Belakang. Merang nih, taruh rumah deh. Datang. Oh, harawat lagi, Pak. Ini taruh rumah nih. Apa ran? Belakas. Kanci Temu Karya. Oh, kencang no. Kencang nah. Oh, masih kencang. No. Oh, musuh kayak no. Kencang no.
Ada nama balut. Ada nama balut. Nama balut. Aku kalah temu karya nih, ruan nih. Kerihan ada yang belu. Nih senior tan main nih. Senior. Ini mati diri pada saya. Kareng telu. Aduh. Wah, nyala nuh. Wah, lembu nuh. Ya, lembu nuh. Ya. Iya. Nani aja. Ya, temu karya. Nah. Urun. Kalah. Di poin ano? Hah? Tangkut. Poin ano? Sila borok. Kanca belakas. Hah? Sila borok. Nope, ya poin ano? Hah? Oh, masih belo nih. Oh.
Nil po na ba? Eh, tinong lag ano to. Mantap, lepas kolnya. Paling awa. Murah teman-teman lo. Kisah. Ya main diri mati. Telepon nyo. Balon baru. Mantap. Bangun yuk. Kalau ambil telepon oi. Maruh naim. Aduh, atik wah. Mantap. Normal kibar terakhir. Senang wah menang. Biarkan dulu. Oh ya. Pak tenang ya. Wih pertama dua. Kedua telu. Hah? Iya, Wah. Udah kalah dua itu. Oh, kalah dua. Kali ini dia menang telu. Empat. Dua-dua. Empat lawan anu jadi telu menang. Kamu menang kan? Menang. Ada pa ngabuburit. Apa nih maka? Sa tahu berembe lagu. Atau mana? Marara? Mantap guys. Riduk, oh dulu. Mantap guys. Menang apa ndek nih? Insyaallah. Ya, kan menang apa ndek nih? Menang. Hah?
Dek tonton trit, aneh aja tonton. Nah dulu poin. Bermain dan titung nih ditonton, di tau iya anu nih. Oh, kemarin nih. Nah, Salah borok 22 mang. terus Nih bare misalnya lolos telu rombok 15 bandu 12. Berarti menang salah borok jari. oh. Bukan kesup mau kamu YouTube. 20 Aku ini. Bantu dia. Loh, buat gasing nih. Ada pan sampai buka. Jadi ambil. Ini bawaan ini. Ano, berang no. Satu. Lalu nanti. Sabo. Tuh, bares lah. Aneh dah. Aneh. Hah? Cewek. Betul cewek. How? Belakang sebenarnya. Hah? Kostum baru dengan Angka awi angka. Aku tukang anu nui salah entah nanti ini nyari. Tukang apa nana no? Ah, tukang sablon no. 2 kali nggak menangan nih. Pindah sablon terus nui. Iya, Bu. Kasih sana. Dan lolos jok berembih kan nana. 15 besar. Oh. Kalau hari 2 kali main nih hari ini lawan Gunung Kukus Sakre dan di Berua. Iya, kami musuh nih. Musuh. Ada ya lawan. Ada baru. Ada 2 kali menang aja. Wong kalah no. Senin main Senin. Terus maju Jukti. Kan maju. Senin. Main kedua. Pertama kedua. Senin main. Senin apa Senin? Senin Bayu. Pertama kan gue. Jam 9 dua. Apa jam 9 aja. Anu kan pertama. Menang. Dan ratu. Oke. Dulu Pak Harap. Mafia. Udah Senin memang. Kelas ya. Baru Senin memang. Iya. Oke, selesai nih. Telat datang baru nih, sama Rara. Nih, lupa gini sama Rara nih. Sama Dara, sama Dara. Apa lupa kah? Sama Rada. Lupa. Sama Rada-rada. Sama Rada-rada. Siap. Kita lanjutkan nanti hari apa? Hari apa tak nih? Hah? Senin. Tindah tak nih? Oh. Lanjut nanti hari Senin. Deh, Mister Rano, Mister Cekik. Kita stop dulu ya. Kita lanjut lemak dulu Senin. Senin biar dan deh. Ian. Anis kelemak kita naik. Oh, ini kayak meleng lemak. Aduh, nyala. Oh, jam 2 aja meleng lah. Oke, kita stop dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.